Ahabw'amagara nibagira Endwara nyingi nizireeta obutafayo bw'abantu nk'obutanaba mu ngaro, obutagira kamena, obutarara mu butimba bw'ensiri hamwe n'ebindi bingi. Embeera egi egemesereizeho eby'amagara beebembirwe orukurirwa rya Fort Portal Regional Referral Hospital Dr. Bahizi okutandikaho ihuriro y'okuvuganaho abantu okureeba ngu baamara ekizibu eki. Eki turikwebembeza munonga n'okureba ngu abantu tibarwara ahabwokuba oburwire bwingi nk'ekiirukano, okuribwa munda, enkorora, senyiga, omushujo gw'ensiri, typhoid hamwe n'ebindi. Ebyo n'ebintu ebiturikwasa kumariraho kimwe munonga na sirimu nitubasa kujumariraho kimwe munonga. Mwinshi akatimba mu government ekabuheereza kandi tukabaheereza almost 98% of everyone got mosquito nets. N'abakazi okuzaara owitayirwaro nibafuna obutimba. They get those things but they are not using them. So that's why we are calling upon intersectoral collaboration between tureke kugira ngo ebyo bumezi nebya muri ngane nebya robbing wa environmental health all of us. Mu district ya Kyegegwa babwino ebyo kwerinda ofisi y'omushikirwa mukuru w'ihanga, abanyamakuru, abanyadini hamwe n'abandi bantu. So it is about mindset change, that can we use these things, these mosquito nets in a good manner. The other question that we are asking ourselves, where does malaria come from? You may feel that you know, but I pretend as if I don't know. Buri ika kuyo kugira ahantu aho kunabira engaro ahitoyereti eri ningashira yaturiye warugo mucigo ningasho mutoyi okanabo mu ngaro ko samiza bone sabuni okanabe engaro otakarire ebyo kurya kandi utakanyura ikintu cyona. Ekyo ntwanci manyisa ngo abantu 10 abatwebinijo mu irwaro 8 tibari kuza kwisha. Dr. Bahizi nagira ngo habiroho mu ijoro no marwaro nibura ry'imbazi otiro no bworo mu bantu ahabwa abantu kurwara nitendeza okutaka ngo imbazi teri mu marwaro habwaca abantu nibarwara, abantu bacendera obukurwara. Ekyo kwesa ngo imbazi nayo actually neza kuba minji munonga. Sisi yali osebeli omuntu kubaho ikaya ukadekali bakakweta nyineka ukajwa ukatuka ukagenda nayo Mbarara kunamarwa noko otayina latini muka nibakwano bachama nero sisi mu district ya Kyegegwa omushiza gw'ensiri niyo ndwara ikirezo yo kuteganisa abantu. Let's not only come when there is an outbreak. Let's all come together and we discuss that we have this problem and we address it. Ehuregi neija kwetura district zone no mchanga cha Rwenzori gasha kwa Philip Marangira.